o iphihletse hala kapa kae ning kapa ning le nyogo trading and projects here fitla kisha movie wa o iphihletseng ke ka foga bjalo re le mo motseng wa the ops ka masepala wa selegae wa Maruleng ka mo sekolong se sa Mahlabela secondary school kisitse movie wa o iphihletseng ke buka ye balwa ke bautwana ba Mphato wa Matlo ya go ngwalwa ke Dr. Lesiba Teacher Maphosa a Phaleng o ile ka re kisha movie wa bukana ya go balwa ke bautwana ba Mphato wa Matlo ya go ngwalwa ke Dr. Lesiba Teacher Maphosa ya o iphihletseng re leletse bana ke ba utwa dikolo ke hlano ba gobokane ka mo Mahlabela secondary school go tla go bona movie wa o iphihletseng tango Sekolo tse di kopaneng mo ke Mahlabela high school le Diponi ke Madie le Kgwana le Lehoma high school itse hlano to e lebelela e tlo bona dikhwelelo e tlo bona le Pula Madibo re papadi fa mala re fela teka mokate le tshwatse bela tsitsinkela gore le ya ka ga tsato e be le a tseba gore le lo ngwana wa bolela mo ke memma goba wa Sepedi bana mo Mahlabela high school ba ine ba rena tseba ke mogao Maredi ke Lesiba Teacher Maphosa le taba fa di tsebe ra tele ja ra ipsina ka puku ya rena ya o iphihletseng ka lebo ala o iphihletseng ala o iphihletseng ala wo abolla mo ke papa gore maranka mga tjanne se mo gota di teacher go ga Maphosa a Phaleng le nyogo la manyo na kana ba di mula o sna di le ke se mo sa ngwana ke no ka nna go botse ke maro ba tlhalo ba no o sa ntse le ga botse ke go sa sa ke maja wa pe re go thabile go re le mo nna ke le Lesiba Maphosa le moshimi ka nna e le go mogao wa Maredi bobedi ba rena re tswa le nyogo trading and project mogao production ga mmogo le Chariwanda so re ke rena ba re tsweletse mmuo wa o iphihletseng wa pukwana yeo e le gore ya e bala ka mo dikolong re tlo go le bontšha mmuo gomme ge mmuo o seno fela le tlo fiwa nako ya gore le mputišeng diputišo jwalo ka mongwadi ka leina ke nna Mokhari Moshe morutwana wa go tswa mo sekolong se se phagamego sa Mahlabela re tshine kudu ka padi e re e bonego le kgono ka letšatši le kgono and-e re a tshepa gore re tla e bona go ya le pele le ka mehla le mengwaga e tlago re tla kopana le barutwana ba bangwe ba Mphato wa grade 11 ke a leboga yo bolelago mo ke Malepe Fortunate morutwana wa Mphato wa Lesepedi go tšwa sekolo sa Madie ke rata go dumediša barutišigadi le bana ba sekolo le ba go iphišetšeng ke leboga ge le tlile mo ka gobane papadi e re e bone go e tlo re thuša ka ditlhatlhobo tša rena tša trial ke a tshepa gore barutwana ka moka wa lego mo ba tlo ngwala gabotse leboga ge e tlile la tsala reke nna ke nna Mafologela Katlego kweletše re leboga mo ba re lebogile akere ee aowa ke tšana tšeo ga go ne a mantši akere re leboga papadi ya gona akere a ebile bose akere ebile bose a maemela Thulosi ke tšwa motsaneng wa Finala ke bile go emela sekolo sa Losi sa Roma ena motsweletši ke leboga kudu le kgonne go tla moratela re tlhatlha ka ga padie ka gore bane ba rena re sa fetša go bala kutlwele mara ka fao le kgonne go tla mora bona mmogola ne le botlaletšo ka re mo re tšo ngwala trial a rena tšo ba le knowledge e ntši ka fao re a leboga ge o nyaka re kiša movie mo bukana ya go balwa ke barutwana ba Mphato wa Matlo ya go ngwalwa ke Dr. Lesiba Teacher Maphosa ya o iphihletseng re leletse 082-936-1639 goba 076-231-9346 o iphihletseng